Moj gost Milan Knežević, poslanik i lider Demokratske narodne partije. Gospodine Kneževiću, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče i hvala vam na ovoj najavi. U prvom dilu najave vjerovatno bi gledalci pomisli da je jedan od lidera Hezbolaha vaš gost, ali evo do kraja smo razotkrili misteriju da sam ipak ja gost u vašoj emisiji. Jel vam se dopala najava? Svakako, posebno ove bombe su bile interesantne, tako da sam i naravno potencirao ovaj dio oko Hezbolaha, pošto je nažalost aktuelna ova problematika na Bliskom istoku. Kako započinjete dan? Imate li neku jutarnju rutinu? Da li je to jutarnja kafa sa suprugom, majkom, komšinicom? Dan započinjem na način što kad upalim telefon stižu mi poruke na sve moguće aplikacije, na GSM od zahtjeva za sastankom do poziva za urgencije u kliničkom centru. I time se bavite? Ne da se bavim time, nego mogao bi komotno i da liječim neke malo lakše bolesti. Što se tiče čitanja snimaka, tu sam ekspert. Čak su mi neke gospođe dolazili sa snimcima mamografa da ja procijenim da li tu ima nekih tamnih mrlja. Jeste li tu ekspert? Ili nema, pa mislim da nisam naravno, ali hoću da vam kažem da građani u nekoj svojoj muci i problemima misle da ja mogu da budem izvor njihovih rešenja. I stvarno pokušavam da pomognem koliko je moguće, ali nekad je to nemoguće sve da se uradi, da se završi, a što se tiče zahtjeva za poslom i za radnim angažmanima, to je već onaj narodni folklor. Tako da mi dan počinje sa porukama, a onda... A završava? Dan se završava također sa porukama i sa time da mi kažu da su čekali da se završi radni dan, pa da mi na tanane pošalju poruku kao da mi čine što mi se javljaju u 10 sati, 11 uveče ili 11 i po, tako da sva sreća što mi supruga nije ljubomorna, inače bi mogla da pomisli da su to neke ponoćne lascivne poruke, a uglavnom su zahtjevi za ovo što sam već govorio, od liječenja do zapošljenja, do kredita, do poznanstava u bankama ili onim institucijama koje mogu da pomognu građanima. Dragi gledalci, evo nas ponovo u studiju. Nadam se da ste uživali u pjesmi. Mi svakako jesmo i nadam se da ima struju zeti, da nas gledaju. Pa, imajući u vidu koliko je kiše palo, a da nije nestala struja, želim da pohvalim elektrodistribuciju. Inače, do sad se znalo čim žaba povrati ili se zakašlja, mi ostajemo bez struje, ali imali smo eto sreću da ovih dana je uredno električno ostajbanje. Nadam se samo da nećemo i baksuzirati da večeras ne stane struje. Nadamo se da nećemo. Kažu da sam bio prilično talentovan za fudbal, da nisam, a to je ona standardna podgorička priča, da nisam nagrdio koljena. Vjerojatno bih sad mogao da pričam da sam igrao u Laciju ili Interu. Uglavnom, ta željeznička stanica, često se kaže tu i gužva kao na željezničkoj stanici, je bila izazovna i za neke naše avanture i pustolovine recimo do Sutomora, kada smo sa 13-14 godina znali da odemo i do Sutomora, potpuno bez znanja roditelja, i to su svi bili neki, pa boga mi, srednji nestašluci u tim godinama, ali to nam je pomoglo da očvrstnemo, da se osamostalimo i da budemo spremni za ono što nas čeka u životu. Tako da sam imao jedno interesantno djetinjstvo. Da li je tačno da ste kao dijete imali kosu na lokne na koju bi vam i Abazović zavidio? Dritan Abazović je malo dijete za mene što se tiče loknaste kose i zbilja nisam donio fotografiju, ali sljedeći put imao kosu na lokne, talasastu kosu, ali tako se počela, vjerojatno genetski, da opada negdje posle 21. druge godine, ali kažu da je i kombinacija stresa značajno doprinijela tome. Naravno, sad postoje ovi medicinski tretmani gdje vi možete sada vratiti onu kosu iz perioda djetinjstva, ali ako bih to uradio, onda to ne bih bio ja, nego bi bio Dritan, ali neće mi se naljutiti. Samo zbog toga. Neće mi se naljutiti Dritan, nešto ne bih volio da sam ovih dana u njegovoj poziciji. Vjerojatno ne bih volio ni onda je u mojoj. U svakom slučaju imao sam loknastu plavu kosu kao i Jesenji ili kao Dritan,
koja je vremenom počela da opada, ali... Zbog stresa. Pa ne mogu sad reći, ima tu i genetike i stresa, ali imajući u vidu i mog pokojnog oca i strica i džeda, brat i ja vodimo što se tiče opadanja kose, oni su ipak imali bolju kosu nego... Ja se često šalim sa majkom kako ne povukoh na ujčevinu kad je kosa u pitanju, jer i moji ujaci imaju fantastičnu kosu i moja majka također, a ja sam sad već došao u neku fazu da sam imao jednu situaciju, često prepričavam sa jednim penzionisanim pripadnikom MUP-a koji je došao kod mene da pita da li mogu da mu pomognem oko neke intervencije, sad da ne ulazim u detalje, i rekao ja predlažem da se ne persiramo, tu smo generacijski blizu. A koje si ti godište? On kaže ja sam 61. Rekao ja sam 80. I on sad vidi da je malo poremetio taj odnos godine, pa kaže to je tu, jeste, rekao, to je tu, ti si, rekao, završio vojsku kad sam se ja rodio, ali rekao, nema veze, neću da te napadam zbog toga što si mi jedno 20 godina uzeo i postavio ih u svoje. Često smo imali nestašluka i tuča i to su bile one... Zašto ste se tukli? Pa tukli smo se zbog toga što je tu postala neka grupa starijih dječaka koji su željeli da budu dominantni u odnosu na nas mlađe. A vi to niste dozvoljavali? Pa mi nismo dozvoljavali, mada u nekoliko navrata, pošto nismo znali da se tad organizujemo, brat i ja, bi znali dođemo plačući kući kod pokojnog oca i govorili izbio nas je Deo Boškov, to je sad naš kum, znači to je naš kum i on je bio stariji od nas 3-4 godine i pokojni otac je rekao neka vas bije, vas te dvojica, on je jedan da Bog dan život uzeo, kad niste u stanju da mu se oduprete. I opet sljedeća tuča na železničkoj stanici Golubovci, on krene na brata i sad vidi da se ja uključujem u tuču i ostalo je i dan danas se to prepričava kako sam ja komandao napadom na tog kuma kad sam mu govorio opkoli ga. I ja sam ga opkolio i obalio sam ga i onda je brat završio ovaj drugi dio nožne tehnike i ostala je ta priča kako smo se tukli tad sa Dejom, a sad sa kumom Dejom, na način što sam ja komandao da ga opkolimo. Naravno, i jeste li ga pobjedili? Jesmo. Eto, dobro ste pa onda dobro, komandovali. dvojica na jednoga, znate kako, bila je to neravnopravna tuča u koju smo na silu uvedeni, ali morali smo da se suprotstavimo. Posle toga su nas manje su nas zadirkivali. Gospodine Kneževiću, oženjeni ste. Interesuje me kako ste osvojili svoju suprugu Tamaru. Da li je vaš šarm bio presudan? Mislim da je bio moj šarm presudan i moj... Gdje ste se upoznali? U Beogradu. U Beogradu, s tim što je moja supruga Crnogorka, ona je rođena u Crnoj Gori, ali je... Tamo živjela? Tamo je živjela, tamo je završila srednju školu, završila je fakultet i mi smo se upoznali u Beogradu i to poznanstvo je, tako da kažem, bilo slučajno, završilo se namjerno i mislim da sam u značajnoj mjeri, zahvaljujući svom šarmu i duhovitosti, uspio da, tako da kažem, osvojim svoju suprugu, jer bez lažne skromnosti radi se o jednoj osobi koja je i svojim dosadašnjim i načinom života i odnosom prema meni i prema svemu što sam ja prošao u životu zaslužila mnogo više od mene nego što sam uspio da pružim, jer je sve vrijeme bila uz mene i tad kad smo se upoznali, ja sam bio političar u povoju, potpuno bez nekog, tako da kažem, medijskog ili javnog statusa, da bi bilo ko mogao da kaže da je ona sad mene izabrala zato što sam političar ili uglavnom izabrala me zbog šarma, duhovitosti i moje lirske duše, jer tad sam već bio izdao neku knjigu poezije koju sam joj poklonio. Pa, imajući u vidu kakve su sve bile pjesme u toj knjizi poezije, sumnjam da sam je time kupio, ali eto, bila je dobra osnova. Kako je to romantičan Milan Knežević? Ako nije balkon, cvijeće, ptice? Pa dobro, recimo balkon, cvijeće i onda negdje u pozadini krkeću žabe. Ne možete vi žabe da izbacite iz prirode. Znači, ljudi uvijek se fokusiraju na balkon i na cvijeće i na mjesečinu. Recimo, može da pada kiša.
ili možda žena nema balkon, nego živi u nekoj prizemljuši, što bi rekli mi uzeti. Tako da uvijek treba uzeti i onaj negativni efekat te romantike. Jer romantika nije uvijek ono što smo mi znali da čitamo ili ono o čemu se maštalo na onim goblenima, Villerovim dominantno, gdje ona mlada dama čita onu knjigu sa pogurenim vratom, sva u čipki i ne znam, abažuru, a svi znamo da negdje to ne postoji. Tako da sam pokušavao da tu romantiku malo osirovim. To sam naravno činio i u poeziji. Vaš sin Aleksej ima prelijepo ime. Ko mu je dao ime? Ime mu je dala majka, uslov je bio da bude rusko ime. Znači, ali ipak ste postavili uslov. Moj uslov bio da mora da bude rusko ime i tu su provajala različita imena sa moje strane. Uglavnom su to bili neki pisci ruski, dominantno. Mislio sam prvo da bi trebalo da bude ime Fjodor, ali onda znajući ambijent ovdje, kako bi mogli da budu nadimci, šta i kako, odlučio sam se da ne bude, odnosno odlučili smo se da ne bude Fjodor. Želio sam da bude Juri po Juriju Gagarinu, ali opet nema ni Jurija mnogo u Podgorici i odlučili smo se za, čini mi se, jedno predivno ime, Alekseja, tako da, ali i tu je bilo, kad se on rodio, ne znam iz kog razloga, neki od mojih prijatelja je to javio medijima. I onda je bukvalno se pojavilo na svim medijima da sam dobio sina. Imao sam osjećaj kao da smo ona kraljevska porodica, kao da sam princ William ili Charles, onda su krenule čestitke i ljudi su u onom magnovenju, ne znajući sad ni šta ni kako, čestitali, pošto je bilo malo neobično. Neki je živ Odisej, neki je živ Dositej, neki je živ... Ja počinjem da objašnjavam, Aleksej, posle vidim da ulazim u raspravu, onda sam samo govorio hvala velika i vama brzo da čestitam, jer nisam mogao sad da objašnjavam. U tom haosu meni je stiglo na 1000 poruka tog dana. Naravno što kaže moja majka, niko Ostraha nije čestitao, tako je, niti niko Ostraha ne dolazi u kuću, tako je, ali nekad se umorite od odgovora i od objašnjavanja. Uglavnom, ime je Aleksej, a ovo ostalo što je bilo su varijacije na dobre želje zbog njegovog rođenja. Da li su porodici Knežević poslovi dijele na muške i ženske ili vi znate da zasučete rukave? Raširite veš, skuvate ručak? Savijem pitu. Sve, može i to, odlično. Jeste. Sarme. Tako je, napunim. Zavisi šta voli vaša supruga. Jeste. Inače, meni dan inače počne tako da ujutro operem sve što ima da se opere po kući, okačim na terasi, a onda skuvam supruzi kafu, pa onda doručak. Vi ste muž za poželje. Donesem laticu karanfila u krevet. To je ona romantika o kojoj ja pričam. I puštim Vivaldija dok se ona budi. To ja sam tako navikao i tako sam vaspitan i uzeti bez Beethovena i Vivaldija nismo počinjali dan, a bez ovog pohovanog ananasa doručak je bio nezamisliv kod nas uzeti. Znači, prvo pohovani ananas, onda možete idete u školu. Pošto je to sad jedno od umiljenih jela u Podgorici, neki poširani, pohovani ananas sa jajima i sa mrvicama ruzmarina ili mentom, ko više voli. Tako da sve sam primjenio tih standarda koji se nalaze sad u ovim modernim hotelima. Naravno, kad moja supruga zaželi neku pitu ili zaželi sarmu, stojim na raspolaganju. Uvijek u međuvremenu pustim ovoga robota da nastavi tamo gdje sam ja počeo da čisti po stanu. Onda kad ja završim to, ugasim robota i nastavim dalje i zbilja se trudim da te dane kada sam kod kuće provedem kvalitetno i radno. Tako da se moja supruga sigurno ne može žaliti. Sigurno, ona je prava srećnica. Jeste, samo znate šta ona kaže. Ona kaže, tako kad nas zaustave negdje u šetnjima, da rijetko i šetamo, ali kad nas zaustave u šetnji i počnu da hvale moju duhovitost i humor, ona kaže samo da znate, on nije takav kući. Tako da postoje i neke druge strane moje ličnosti koje su sasvim prirodne i koje je nemoguće da čovjek anulira ko sebe.
Govorili su da mi je majka završila 8 razreda škole, da sam samo... A vi ste imali luč? Da sam samo iz fizičkog zaslužio peticu, sve ostalo je majka završavala. Naravno, bilo je potrebno da ja kao njen sin u školi u kojoj ona radi budem bolji od ostalih najmanje za 20 ili 30%, da niko ne bi mogao da kaže da je to zbog toga što mi majka radi u školi. Jer mi smo svi u Crnoj Gori navikli na izvjesnu protekciju. Protekcija nas prati od porodilišta do sahrane. Znači, u porodilištu treba da nađete babicu koja je adekvatna, da ne bude posle, evo mi dijete gleda nešto u lijevu ili ševa očima ili ne znam šta, pa do toga ili pupak mu je ostao malo, znate kakvi su naši ljudi, uvijek nalaze zamjerke, pupak mu je ostao malo desno, pa do sahrane. Znači, tamo je vrlo važno, vidimo ovdje postoje ofanzive i za grobno mjesto i do toga gdje će ko da bude u kojoj kapeli. Ne daj Bože, ako ste u 5. kapeli na Čepurcima, to se ne računa ni da ste umrli. Tako da, često su me zvali da intervenišem, da se pokojnik prebaci iz 5. kapele... I za to su vas zvali? Kako ne, iz 5. kapele u 2. i 3. a o grobnim mjestima da vam ne govorim. Tako da sam bio uključen, kažem, od kolevke pa do groba, što bi rekao Čika Jova Zmaj. Da li je tačno da je u srednjoj školi vaš stric vam bio razredni strijež? Jeste, ali nije, sad će ovo ispasti, čitava familija te je odvela do diplome. Jeste, doduše nije rođeni stric, ali niste mi rekli ko vam je bio na fakultetu, to nisam došla do tog podatka. Reći ću, na fakultetu mi je bio djed i baba. Mislim, bilo bi glupo da ne zaokružio porodično. Znači, nije rođeni stric, ali je veoma blizu. Znači, svi Kneževići u Mojanovićima su rođaci, veliko je bratstvo. On je predavao ruski jezik. Znači, imao sam, dakle, njega kao razrednog starešinu u ekonomskoj školi. To je bio jedan veoma interesantan period, sad već ozbiljnijih nestašluka. Tu sam već, ono se kaže, se potpuno opustio. Da kažem, nisam baš bio, što bih rekao, ovaj moj razredni uredan, Vojislav Knežević, nego sam znao, čak sam u jednom polemici sa profesoricom srpskog jezika tražio da nju i mene sasluša aktiv profesora srpskog jezika, da ocjene ko bolje poznaje srpsku književnost ili književnost uopšte, što je tad bilo vrlo pretenciozno od strane mene. I dan danas se te neke anegdote prepričavaju, ali se često se i modifikuju, tako da je sad aktualna neka priča tog nekog mog spora sa profesoricom srpskog jezika oko Ane Karenjine, ali ne bih se sad vraćao na to i nije toliko ni važno, ali kažem, ostavio sam trag u ekonomskoj školi da se i dan danas, ne sad nešto specijalno po znanju, a više po nestašlucima. I ja sam nešto zavolio tog Signorija iz razloga što on nikad nije prešao u neki od velikih klubova tada četvorke serije A i sad, nego je počeo u Fođi, onda je igrao u Laciju, Sampdori, karijeru je završio u Bolonji, ali mu to nije smetalo da bude najbolji strijelac. I tako ja kad god bih dao neki gol ili u srednjoj školi ili na ovom terenu u Zeti, ja sam znao da ove moje protivnike provociram sa vikom signori, 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 onda su mene tad svi prozvali signorija. Da li sam bio noćna mora za odbranu? Nisam, jer su mi 2 puta polomili ključ u kos, jedan put su mi slomili ruku, i imam meniskose i u desnom i lijevom koljenu od fudbala, tako da sam ja moju fudbalsku karijeru dobro platio i veoma rano završio što se tiče profesionalne karijere, ali sam dosta dugo igrao rekreativno fudbal. Na zetskim igrama, je li tako? Jeste, koje smo redovno prekidali. Kažu da ste vi bili glavni tu, da ste i prekidali utakmice, ako ste bili nezadovoljni. Bili smo nezadovoljni nekim rezultatima. Policija intervenisala. Kad bi znali da budemo nezadovoljni nekim rezultatima, znali bi da prekinemo ove zetske igre. Često smo igrali sa Dajbabama, tad su Dajbabe, kad su zetske igre, Dajbabe pripadaju Zeti. I Grbavci pripadaju Zeti. Ali teritorijalno pripadaju Podgorici. Međutim, kad su zetske igre i Dajbabe, Grbavci pripadaju Zeti. I naravno, na ovim stadionima po Zeti su bile to je tad bilo neka vrsta svetskog prvenstva. I vjerujte, bilo je stvar prestiža da vi osvojite zetsko prvenstvo. Naravno, mi ga nikad nismo osvojili, makar ne ova moja generacija, i u toj nekoj frustraciji, nezadovoljstvu, često možda i zbog naših nekih
poriva. Znali smo da prekinemo utakmice, često je znala da interveniše i policija, a jednom čak to sam negdje i pričao, naš sad poznati treneri, znači poznati fudbaler Dejan Vukićević koji igra u Partizanu i napravio zavidnu i međunarodnu karijeru, igrao je i u Sevilji posle Partizana. Inače, stric ministarke Maje Vukićević je moj komšija i jedna od vodećih fudbalskih veličina u Zeti. Bilo ih je naravno, ali Dejan Vukićević je među njima. I sad čitavo selo je očekivalo da će on da igra, molili su ga da igra za ekipu Menovića koja se tad zvala Pobjednik i sad se zove Pobjednik. Ali on, iako je imao potrebu da se pripremi dobro i da bude spreman i fit, da se ne povridi na zetskim igrama, jer tamo ima svakakvih igrača. Znači, da vas slome, da vas bace tamo, ako igrate u Srpskoj, da odete do botuna kad kreću da vas udaraju. A vi se prevrćete. I došao Dejan Vukićević i već mu prave, ono što se kaže, lovorike i zahvaljuju mu se zbog toga što je došao da igra za Pobjednik, bez obzira što treba da ide u Sevilju te godine. I sad on nešto govori kako bi možda trebalo da igramo i sve to. I onda ja izlazim i kažem, ko si ti da sastavljaš ekipu za Menočane? I sad to se dan danas prepričava kako sam ja velikom Dejanu Vukićeviću rekao, ko si ti da sastavljaš ekipu za Menočane? I patuljasti šnaucer je... Zove Sedi, po Ediju Šišmakovu, onom čuvenom Šišmakovu iz državnog udara. On je kupljen 2018. godine kao poklon mojoj majci koja je pošla u penziju. I mislim da smo tu ljubav prema životinjama dominantno naslijedili od majke i brat i ja. I pošto je tad bio aktualan onaj čuveni državni udar i znate da je onaj svjedok saradnik Sinđelić non stop govorio Edi mi je rekao, Edi mi je rekao, Edi mi je rekao. A pošto ja nikad tog Edija u životu nisam sreo, naravno nikog od ovih optuženih, izuzev Andrije Mandića i Mihajla Čađanovića, odlučim da psu dam ime Edi po ovom čuvenom Ediju Šišmakovu i taj patuljasti šnaucer je, njemački patuljasti šnaucer je često, ono što se kaže, predmet obožavanja u našoj kući. Ja se često šalim da ga majka u ovom trenutku više voli od mene, koliko je vezana za njega. A inače ovaj stric koji je razredni koji mi je bio razredni u ekonomskoj školi, kad dođe kod nas zna da kaže uzeli ste njemačkog psa, a Njemci su ti ubili 3 strica, misleći na drugi svjetski rat. Znači, on samo preferira ruske rase, ali imam trenutno kavkaskog ovčara, crnog ruskog terijera i imam šarplaninca. Naravno, u prošlosti sam imao više ruskih rasa. Nažalost, ovo podneblje se nije pokazalo baš adekvatno za njih i često imaju neke bolesti koje ih usporavaju u rastu, a i desi se da teško napune 4 do 5 godina. Nadam se da će ovi imati više sreće jer sam u prošlosti baš teško podnosio bolesti i smrti pasa, a od kad znam za sebe uvijek smo imali pse. Evo nas ponovo u studiju, sada je vrijeme i za pitanja gledalaca. Gospodine Kneževiću, gledalci su imali svašta nešto da vas pitaju. Zamolit ću režiju da pusti prvo pitanje. Koji rezultat očekujete na utakmici Crvena zvezda Monako? Imajući u vidu da je Dinamo iz Zagreba s Monakom odigrao 2-2, mislim da Crvena zvezda najmanje može da izvuče neriješeno, a nadam se da ćemo ih ipak pobediti sa 1 golom razlike. Nadam se da je Marko zadovoljan odgovorom. Šta radije birate? Zetske priganice ili italijansku picu? Zetske priganice po danu po noći i zetske kolače. Kako ste dobili nadimak Pipun? Pita Maja iz Podgorice. Nadimak Pipun, treba da znaju vaši gledalci, je bio pogrdan nadimak jednog broja Podgoričana prema Zećanima 50. i 60. godina prošlog vijeka, jer su ih tretirali kao seljake i poljoprivredne proizvođače. Tako da, kad god bi nazvali Zećane Pipunima, željeli su da ih pocijene i da ih uvrijede, a taj nadimak mi je direktno dao, odnosno prozvao me tako, bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša na jednom skupu u Zeti, misleći da će nešto da me uvrijedi ili da me pocijeni zato što sam iz Zete. Ja nemam nikakav problem vezano za taj nadimak iz prostog razloga što se
ponosim i svojom porodicom i mjestom odakle dolazim i znam da su tada mnogi Zećani koji su bili na tom predizbornom skupu Demokratske partije socijalista napustili skup jer su to doživjeli kao uvredu za Zećana. Ponavljam još jednom, moja porodica se bavila poljoprivrednom proizvodnjom, najljepše pare smo uzeli prodajući lubenice i pipune i nikakav problem niti kompleks nema zbog tog nadimka. I moja, vjerujte mi. Gospodine Kneževiću, sada moram kratko da se osvrnem na jedan period vašeg života koji nije prijatan za vas, ali koji interesuje naše gledaoce. Proveli ste 3 mjeseca u zatvoru. Kada vam je bilo najteže i kakvi su dani i noći pod rešetkama? Kako su vas zatvorenici prihvatili? Tako je, ja sam 2018. godine bio u zatvoru od 21. marta do 13. juna, dakle 3 i nešto mjeseci uz neki uslovni otpust. Inače sam bio osuđen prvo na 7 mjeseci, pa onda na 4 mjeseca. Onda sam bio i u kućnom pritvoru 2020. također 4 mjeseca, pa sam bio zabarikidiran u Skupštini, 15 dana sam živio tamo, ne želeći da se povinujem odlukama apelacionog i višeg suda o stavljanju u zatvor na 2 mjeseca i imao sam tih takozvanih robijaških iskustava. Nisam imao nikakvih problema tokom mog boravka u zatvoru, naprosto što morate da se priviknete na činjenicu da ste tamo i da nezavisno od vas vrijeme napolju teče. I ako počnete da lomite glavu sa onim što se dešava napolju, vrlo brzo ćete doći da pijete one bupenofrine ili ona sredstva leponekse koji su uspavljivali zatvorenike od po 12 sati. Bilo je i toga? Bilo je i toga. Toga je bilo najviše, jer vi imate tamo jedan veliki broj ljudi koji su zavisnici od psihoaktivnih supstanci i koji bez određenih tableta ne mogu da prežive dan. Te tablete su se zvale bupenofrini i oni bi ih ujutro u 7 sati uzimali, spavali bi do 7 uveče, u 7 uveče bi se probudili i onda bi opet uzeli bupenofrini. Tako su nekome prolazili robijaški dani i na kontu ove priče oko bromazepama. Moram reći da ja u zatvoru nisam popio ni jednu tabletu za smirenje, popularno nazvanom. Robijaši su me izuzetno cijenili i uvažavali, ja sam uvažavao njih, a suština je u sljedećem. Treba da se postavite s njima kao ravnima sebi. I stvarno mislim da je to tako. Ja sam znao da spremam i doručak za njih i oni za mene i da učestvujem u spremanju ručka, čišćenju sobe. Sve što su radili oni, radio sam. Znači dijelili ste poslove. Dijelili smo poslove jer jedino tako možete i sačuvate svijest i da vam prođe dan. Tako da i sa komandirima koji su bili tada u Spužu nisam imao nikakvih problema. Naprotiv, to su ljudi koji rade jedan veoma težak i odgovoran posao i uvijek mi je bilo žao što država ne cijeni ono što oni rade tamo u istražnom zatvoru ili odeljenjima za duge ili kratke kazne. Da li je najteži moment u vašem životu 30. januar kada su vašoj majici stavili lisice na ruke i odveli je kao najveće kriminalce? Da vam kažem, poslije smrti oca i strica za koje sam bio mnogo vezan, najteži trenutak je svakako hapšenje moje majke 30. januara, tim prije što ni brat ni ja nismo bili kod kuće. Oni su upali negdje oko 5 sati 6 u ranim jutarnjim časovima, opkolili su je kao posljednjeg kriminalca. Bilo je tu preko 50 specijalaca i nekoliko inspektora i uhapsili su je samo zato što ih je klela. Samo zato što je rekla da Bog dan Sveti Vasilije sudio kako pravo radili. Oni su nam demolirali kuću, to je imala priliku da vidi crnogorska javnost i na kraju su podigli krivičnu prijavu protiv moje majke jer su se bili uplašili od njenih kletvi. Naravno, niko nije odgovarao za to hapšenje, čak su neki od tih policijskih funkcionera unaprijeđeni kad je osvježilo. I onda su mi slali poruke da su imali naređenja, da su morali i tako dalje. A onda su se pravdali. I tome je slično. Dakle, pravdali su se, ali ne postoji ni jedno objašnjenje. Ja, kao što vidite, ja rijetko kad i govorim o tome i ne želim ni da spominjem tu golgotu moje porodice. Meni su uhapsili tog jutra i brata strica i upali su u sobu tada kod njegovih maloljetnih ćerki i stavili su im duge cijevi na čelo. Jedna je tad primala hemioterapiju i jedna druga ćerka mog brata je
pala u nesvijest od stresa i naravno niko za to nije odgovarao. I objašnjenje je bilo da to ima veze sa organizacijom litija na području Zete. Kao da je moja majka organizovala litija, ako su imali nešto protiv brata mog ili mene, mogli su njega i mene da privedu ili da pozovu na informativni razgovor. Redovno smo se odazivali tome, ali hoću da vam kažem da je taj osjećaj posle 30. avgusta kod mene vrlo pomiješan i ja ne mislim da je u potpunosti osvježili, imajući u vidu kako smo mi došli do tog 30. avgusta. Meni su nedavno, prije pola godine, uhapsili brata na benzinskoj pumpi. Rođenog brata, neki inspektor... A zašto? Nema objašnjenja. Neki inspektor Muguša, prekoračenje sile. Ja sam izdao čak i saopštenje da ako je moj brat kriv, treba da odgovara. Onda smo čitavoj crnogorskoj javnosti prikazali kamere da vidimo kako se ponašao taj policijski inspektor, koji naravno u tom trenutku nije znao da je to moj brat, ali kad je saznao posle da je moj brat, onda su krenula neke sporadične aktivnosti da se to izgladi i mi smo tražili od unutrašnje kontrole da se preispita njegovo djelovanje. Naravno, nema nikakvog odgovora, tako da ja ne tražim nikakav povlašćeni položaj u ovom društvu, nisam ga ni dobio. I dalje se nalazim po sudovima i po tužilaštvima. Evo, 4 godine nakon što smo se navodno oslobodili. Još uvijek nije završen postupak za državni udar. Ali vjerujte, čovjek je spreman da se bori i da izdrži sve izazove ako se sam bori. Međutim, ako počnu da mu napadaju i ranjavaju porodicu, onda to ide mnogo teže i oni bukvalno više nisu imali šta da upotrebe u borbi protiv mene, su na kraju morali da mi uhapse i majku. Da li se posle svega kajete što ste ušli u politički Ne kajem se. Kajem se možda zbog nekih izgovorenih riječi koje sam saopštio u skupštini ili u javnom prostoru, ali naprosto u tom periodu smo bili tako proganjani kao zvijeri da smo morali da se branimo i vjerovatno sam nekad prekoračio tu samoodbranu. Vi da, ali vaša porodica je preživjela torturu. To što je preživjela moja porodica, to je tek jedno posebno poglavlje, počev od majke, brata, ostrica, pa evo i supruge. Meni supruga za vrijeme državnog udara, tadašnja djevojka, nije mogla 3 godine da uđe u Crnu Goru. Iz prostog razloga što ju je tadašnje tužilaštvo označilo kao vođu gruva za Zapadni Balkan. Čak su mi ubeđivali da ona nije Crnogorka, nego da je Ruskinja. I pola Crne Gore, kad sam se oženio, mislili da začudilo se da mi je žena Crnogorka, da nije Ruskinja, jer je naprosto stvoren bio taj neki narativ mistike, GRU, FSB i Beograd i bukvalno je meni žena vođena kao šef GRU-a za Zapadni Balkan, a ja nisam mogao 3 godine da izađem iz Crne Gore. U jednom trenutku dok sam bio u zatvoru, meni su, naravno da me provociraju iz višeg suda, poslali poništen pasoš i ličnu kartu i napisali da im je istekao rok trajanja i da ukoliko budem želio negdje da putujem, ja se nalazim u zatvoru, ne mogu da izađem, do hodnika, a ne da izađem do granice. Jer ako budem želio negdje da putujem, da moram da se obratim Ministarstvu unutrašnjih poslova da mi izda nova dokumenta, meni zabranjeno napuštanje Crne Gore. A onda su u decembru 2019. donijeli odluku da mi zabrane napuštanje Podgorice. Znači, da ne smijem da napustim Podgoricu, što je potpuno van ustavno, jer ja onda nisam mogao da obavljam ni svoju poslaničku funkciju. Znači, iako me zateknu na teritoriji neke druge opštine, bit ću odmah uhapšen. I ima jedan detalj, kad sam ja išao ka Zeti, tad sam živio u Zeti, bio je neki udes i da bi došao do Zete, trebalo da idem preko Rakića kuća i Malesije. I ja sam krenuo preko Rakića kuća i Malesije i onda u jednom momentu se sjetim, ako me sad zateknu u Malesiji, mene će da uhapse jer sam napustio teritoriju opštine Podgorice. Vi se naravno počite sa jednim totalnim apsurdom, ali što je govorio pokojni mitropolita Filohije kad me je zvao dok sam bio u zatvoru, jako kažu da smo se mi non stop nešto svađali, naravno da nije to tačno. Kad me on zvao kad sam ja bio u zatvoru, rekao je izdrži i Hrist je bio u zatvoru. A ja sam mu rekao i Dostojevski je bio u zatvoru. Naravno, meni je ta neka književna iskustva ljudi koji su prošli kroz te totalitarne sisteme, a bili su iz književnosti, mnogo su mi pomogla da lakše podnesem te robijaške dane. Za sam kraj emisije interesuje me da li će Jelena Karleuša pjevati u Zeti? Jelena Karleuša će pjevati u Zeti 27. oktobra na Plavnici.
iako su mnogi mislili da me ispalila, Tako se pričalo i pisalo. tvrdeći da sam se nakljukao bromazepamima i da nisam znao šta pričam. Ipak desilo se ono što sam ja sve vrijeme znao da će ona nastupiti u Zeti. Postoji jedan mali kuriozitet, ljudi su mislili da ja prodajem karte, tako da sam morao u jednoj emisiji da im kažem da je koncert besplatan. Znači, koncert je besplatan. Koncert je besplatan, to će biti na dane zetskih kolača i priganica, dakle, bit će besplatni zetski kolači i priganice. Sad, ako neko bude pio pivo, viski, to će morati u restoranu Plavnica da vide, ali da ne bude posle. Knežević sam je rekao da je sve besplatno. Dakle, besplatan je koncert Jelene Karleuše i zetski kolači i priganice. A za viski, za ovo nemojte sad da mi šaljete fakture, kao što sam im rekao i nemojte ni dolazite ni kod majke, pošto je majka prethodnih nedelja, kad se objavila vijest da će Jelena Karleuša da gostuje u Zeti, bila pod velikom navalom komšija i prijatelja koji su tražili karte. Dakle, kod majke nema karata, majka ne prodaje karte, besplatan je koncert i svi su građani dobrodošli. Svih političkih pripadnosti, iz Podgorice, iz regiona, želimo da to bude baš jedan spektakl i ugođaj i da se građani Crne Gore uvjere u tradicionalno zetsko gostoprimstvo. Dragi gledalci, dakle 27. na Plavnici Jelena Karleuša. Jest, a možda se i ja pojavim. Gospodine Kneževiću, veliko hvala što ste bili naš gost. Uživali smo u vašem društvu, bili ste sjajni. Hvala i vama i od sad se gledamo i bez pozivanja na tetku Žiku. Hvala još jednom, hvala i vama, dragi gledalci. Vidimo se za 7 dana. Prijatno i laku noć.